nti obi te say Twene Jonas Frema shows any abusuafo ohene David nade me da atemdidie de man nyemwe ye de hye ba mo maduru ba bi a atemdidie no oduru ba bi abentwa bi maye afomfo na de ye bae New York ye bae yi kakra New Jersey adan aka da bi anti ye betima tena kwanfu yi say da bia na yatim Washia wo hene pon na woni ne ebe bon koma bisa pontu oba be ye ama wukuro Africa for tin ye jimi no ye nim sensible questions ebisa ye misa questions sensible bia washia wukuro mu hene bisa ne se intinia ma ekoso enyuma ye yankola enyanyen ede na wo ya fa ho eno ne ekase wo enyansani ba na nye se doma ne ejina ho auto ayampia na wo kwasea wo so wo sere na ye ofe na wo sere wa nim tintintin na de sere na asem na doma he kan because sabe or hina was say judge sabe assemble by nitia ayinfo bi kasaye obuo mo de ma wakunya no yes na me wo se do ma he ombu na kunya dabi ombu na kunya ba say yes nitia ayinfo bi ayedi a ebi mo so ma say yen kasa no eyo obuo ye de ma ahenie because o hina start say o kasa ayinfo ni die de mo no eso betwa na so ma wo se do ma he he's bent on say obey destroy the chieftaincy institutions. Yes, and then kwasiafo bi so abuano. Utimika so bi to say Twene Jonas because Twene Jonas etime yes anti hiniti. Twene Jonas is your role model. Twene Jonas so akwafu we ya sabe na dwenya adwuma ya o cassette so what bother me. What's on your role model? Ebi say Twene Jonas and like Kelvin Taylor another stupid boy. I wonu wakasa wonye ho say the onum nkwan. These are people that you can mention their names asante for you for no and na mo edi sa. I emwa munti asante asiara. Asante omo to say ukum apem baba. Hello, hi expose GH batch from Bruce. On subscribe ya, but don't manage to subscribe mommy. I didn't tumpe when you're sharp. Pacho asante hene do my hena sem na still yeka. Na say do my hene ko baby no ko share ne de bi. Na me feel say this year no any sort of interview. Nti na me feel say this year ma be ka say the progress of Doma hen and na e bia Doma e de na be ye na akoso na tumpont say no tumfo call. Your friend say UK or kan impuntu nsem no. Be nya sa na Doma hen kan yo. Asem no kan me kura me tm say na papa we e de na ha no. Doma hen say edu ba bia say mo yi yampanifo no. Ai so ye masho. Was here do baby and some way and say of what so obobo Twene Jonas Kelvin Taylor say omonene ni role models yes or your hene mahu ni role models ai mo se me boa ye kwati mra e ba meto aso ye kwame ye ba krum na sei hwa kwane e wo ha nti obi te say Twene Jonas Frema shows any abusuafo ohene David nade me da atemdidie de man nyemwe ye de hye Bambo maduru ba bi a atemdidie no oduru ba bi abentwa bi maye afomfo na de ye bae New York ye bae yi kakra New Jersey adan aka da bi anti ye betima tena kwanfu yi say da bia na yatim e ba da sesa tie duru ba bi amrante no ba aboa na kanibre na ba kan na ba won nwa obada na ba nyoyi banya ye fomfo ya nyone maye eniama na nkoso menka se bia ni bia temba eduru ba bia aboa na kanibre esre ba be di anim no wo Ghana no o ba je ye say agaramse ika ho o ba je say ya de ma wa betima yo ni yie ndi se wontimi yo ni yie ya na sori so e obi a si say o pese Ghana for bento abama no se wo bento abana ma wo de na se usuro se Twene Jonas be mo en so ye ni yie en ye ni yie be mo ye nyina achi ahemfo pastors be mo ye achi ye ntena yie se be ya ne ma na betima ye se bi oni pantena nsi de na mom nkra na abasore no e wo wiase afa na nyina ma ye ngu be se be ya tamfo me de bi ankasa bia ana be fo ba so se be ndi di atem me ni di atem na mom no kre pa e no kre nra nkogina ma ayi ho downtown Manhattan ho fe edru ba bi kwa me kwa na mpese nka nimade ne se de besi mi nka no aso kwa nka me so kwa nko life na me so da bi nya te na mom
Grass na papa no kan grass mpo na den ka ada room ni die kwan so nka me so nka bi se wan hwehwehwe fom every 1 minute to aban pass anya no kra na dia fefe say wan na mpe bi wo no so ne ma every 1 minute be aban pass say the system has been system no adwuma na nanom ye srebe bada roma ye kasa anya say bada roma ye wa manyoni bi achi dabi amanyoni bi am adwambadu antoso mienu amanyoni bi obeba betna so wonye bibi papa am den so meka NDC o MPP o CYY o ne wan me de meka nti wo da on pese meka de amma obeba de anda nkese wa giatumti ade ayesre ani die kwan no so senkra na nsa na beka no mientie ohene David adidi etem de mempe but asana beka no kra bi wom Chene Jonas Freeman shows Sugar Rays, Mama back. Just say, dang announcement, Papa. So your marshal, who was hey, me cramika, hey. Sabe, Nipa no see any interviews with Jimmy. With Jimmy. Because when she are in a pong, now in the bon command, beside put to a baby, Ama Wukuro. Africa voting ye Jimmy no ye nim sensible questions e bisa ye misa questions sensible bia we hia ukuro mu hene bisa ne say engineer ma ekoso enwuma ye yankola enyanyen ede na wo ya fa ho eno ne ekase we nyansani ba na nye se doma ne ejina ho oto ayampia na wo kwasea wo so wo seresere na ye ofe na wo sere wa nim tintintin na de sere na asem na do my kan me agemi sam because sabe o hina wo say judge sabe asem na ban ni tia ayinfo bi kasa ye obuo mo de ma wakunwa no yes na me wo say do my ombu na kunwa dabi ombu na kunwa ba say yes ni tia ayinfo bi aye din ebi mo so man say ye kasa no obu a ye de ma ahenie because o hina start say o kasa ahemfo ni die de mom no esubetwa nanso ma we say do mahe he's bent on say obe destroy the chieftaincy institutions yes and kwasiafo bi so aboa no kwasiafo bi boa no because edena ohene utimika so bi to say Twini Jonas because Twini Jonas etimi yas antihene nti Twini Jonas is your role model Twini Jonas so akwafu we ya sabe na dwenya adwuma ya o cassette so wa border me wo se onu your role model ebi say Twini Jonas and Calvin Taylor another stupid boy wonu wakasa wonye ho tse ne onum nkwan these are people that you can mention their names. What is wrong with you? I am surprised. Said by my hearing, this is how low you have gone. Hwe akunya eye sunsum esaye hunam sabe mi fi ahemfie eti minim how valuable akunya tie ohini untina akunya so na unkasa te se ne adomahe ekasa no na se mi hu medical records bi minim se adomahe dia yese ne yere se nipa na kasa ye de ko hefa ne ko hwe na adwuma na bibi media mi hu because I maintain what the motive and the intention of Domahe is. Yes, I'm trying to understand. Say Domahe, and then a person or achieved by the things that he is doing. As I say, there's so much hatred. And now woman pano, and I say one can say, or he na wouldn't want to see it. Ya waka say say, or penny kasa na isuo asa. Or he me catch or me if me bob baby am feature wa oya mashew ye nyina ye committee na ye hine kasa obi an kasa bi because obeka nyansasam sebe on kan sama e be mamasre o kan sama mefa aba afim eno ne fa se wo yo hene sebe o hine on joki raka se e bi wo honma e palifon ka e se ye o bi wo honma o ya hwan na kosisen onim se ogu hu anim ase enti do ma akro monim se mo hene no ogu anim ase ogu anim ase to the nonsense degree mo hu ya ma men kan kira because in sembi okano sebe oba mikroma obi a oyem papoa hene po on kasa tsania do ma hene ndo kasa no I'm telling you
media being and you've opened yourself. I'm a for you. Are you not ashamed as a chief? Or be a paramount chief? Are you not ashamed? And the hatred cry and they or two for what about your girl? What you girl? Can you quite in mouth? Because you are oh good gun any mercy. Oh good domain must oh good I him near any mercy. Because I am for minimum nano, I'm concerned with what? Dignity. I'm concerned with wisdom. I'm concerned say and your penny nakasa. Almost say ma anti doma. Almost say ma. Ya unyama say bema kasa bebre sa. Bema kasa bebre no so bad tendencies. Yes, you are behaving like a woman. If people can't tell you because obema the on kasa sa otu for 2 man one no on kasa bie. Otu man we no why your interviews more than 5. That shows the kind of person you are. You are not even fit to be called a man. Because Bama or Casabako on Casabebre. Now to me call na asukonoma ela na oka asantema asem. Adai. Na confirm suit here and they are surprised. Adai do ma muni topic bia. Muni topic bia meka development ni na wie odoma. Doma kro no adwuma bia ni obiem. No bi odi ne hini wo baabi ade anitina de bia samoka na asamsa. Anna number 2 asante for info no ada na mo edi sa ai emwa munti asante asiara asante omoto ni se ukuma apem baba ada na mo jai ohine bako na we go attacks on your chief like that. What is wrong with you people? Ada na hamo asante for hini na mo kasa no. You have to defend the golden stool. Yes. Golden stool nitino and we obedi nitikwa ni twa nitino. Yes. Asante man di no. Asante chiefs no mon kasa. Is it say amoda anasere. Anase some hatred for your king. Anase mo na mo hye do menti ase. Ni esi ni menti asante hini ba kokora wa sorry akase do man say shut up. Aye. Adai. Ye dimu hini atam and you are quiet. Say mode. Enyo mode dia mo sorry. Enyo moda me mamu last one mo sorry. Because mo timi ntra na the occupant of the golden stool ye ni atam. Enkwasasam. Mo ti ho hwe. E mo fe. Mo timi kabija do ma he. Say kwasasam no ye no. Me de do ma he se wo ni bibika ye din ba man kasasa. Bema kasa rough off ukwa no interview ukwa no the same topic there wonya bema kasa se bema sat se bema ya unyama te se bema because nyama na ise kwado be sia dodo maka ai maka uni topic ada now so our interview sister bra now wo say kata wo ye Jimmy for brutal when your opportunity say wo be sa ohene say adwuma be na ho ayaya asante na say na okoka no wonder ya so hwetina no wa hase no nyina duka da ya I expose GHFM Ben Bruce also subscribe because fire to fire back to back also subscribe mommy you better me be